ban kintiu bat penbha kaliang ka koi kia bat kumju kaliang ka rep kariang kerpang Haribo district ka kong amperin mizal lingdo menteri sarkar jala beri pe katanat ka koi kia bagi kamram kalalum lalang ya boro arli katanat rekam sarkar katai katanat ka koi kia bagi kamram bani merjing mut kumnu ban penbha ban ai ya gajing sakri bo bhatam syagi paiba ya ketika jing merjing mut laplong ha ka arplai trik nailar aja fulai a conference hall jong ka office of deputy commissioner ka River district hanong po ka ketika jing merjing mut kala simpor hadu dagi phau ganta ban yetai sani kumnu ban sakri syagi paiba pasakhi ha ketika jing merjing mut daga jingdon lang barok sangut kinong tho an ki district kata Dr. Celestine Lingdo na ko umsning uba Meryl Bonds im na kanong po uba Sosthenes Tun na ka jirang uba Daman Baj Lamari na ka umroy uba Charles Marngar na ka mawati ringkat u Deputy Commissioner ka District u Arpit Upadaya ki officer ni ki atli ki tanat rekam sarkar barok sangut ki nong thau an ki lapan pau yala ki jong ki jing sngo jong ki halor ketika jing lang jing mir jing mut ni ke bangia somlang bangia kenduk bangia kenduk ya ki emily barok sangut jong ka River district bangia review bangia sunop bangia ai jinggut lang nakamta man pentha ya ka kot kia pat karep karyang hakani ka pentha na ai publish bo ni ki emily jungi ki belayawan renti kumni pat ki officials na baro akli ki departments ki bangapen ki laya poilang nado step kendai biji hadu bentan nyu biji kalau long shisha kajing kai kajing ai jimun pat kajing mentoy na kabutang sokati berkaway nang ni syakman ngin sala bangin plan ya kita kisan senem di banwan di programs di bangin hele di issues di bangin laya keren di Emily di jungi but kani kaway kebentah akaba ngikwa ban sedang ban tray ya kakam ban seisok lah naman lada hakarap karyang ban kapat kakia niakta ya ka politics ngam tharai kanwan kajing bahan akan kadajalla hi berkawai ti nakaliang kajonga kani gede kajing ui kajonga ya gede ka jingya kenduk jungi pat lesi nakaliang kia meliru yo kikwa ong ye please one or two of you at least nakaliang jonga ku nomi pak na gede ka kendi bai asal berpau ya ka jinsu jadi sobrom perwakatu kata-kata Honorable Minister in charge of health and agriculture. Kalau ka review meeting kami one dari kendu iki Emily Baro juga River district nanti ki officers, ki doctors, health department kalau agri horticulture. Kene ka sign ke ba atam apa nakliang juni kumti ng bigma iso kalong ka ke ba de bat ka ba donip ka laway ka ba nilaban kintiu nilaban pendiang aku ide bat ka kot ka kya bat kumju aku ide ban kintiu aku ide bat ka karyang kamtam apa district jungi ka ba kuban nyopo kaho chispa kini binongda bat kalong jingkerman manisya askan hai Honorable Minister Pasoka akaba ngingej kamba nang sikmat Haribo district kejungi kanang ki pokoro kita ya kalong sisa ke jingkerman ke bakram by Minister Benon Jungi Dewan Pendidikan Agriculture Kumjuru ke health department. Lakot ini berusaha sambut yang ada, jangan dong boy. But kalau susah meeting kebanyakan, kemarin kebanyakan kalian jumiru yang mana? Lagi jumi konsumsi, dan bijinya lagi beri health department. But kali ini sini kalau dia akan share, buat pau bijinya, lepas jumi kita mikmat, balamba medical officers, hati BHC, hati sub centers. Berkontakter dan kalau bisa di sini bah tuan yang ini menjadi teori yang tadi gitu ya. Tapi suku bahwa distrik yang Haribo
lagi jong di konsensus ni bagi boy di berapa boy di dalam syukur di juga imla batong ba imla biang bayi di dalam kejujuran bukan biang ini suplemen ba ilawan kalau ini boleh so ini ba ini sekarang bagi jualan kejongi kalau ke blessing juga ku yang atau di boy kejongi di berapa boy pada ini kan dia juga nadu di sub centers nadu di PNC di CNC ke civil hospital kepada orang yang nampak yang ayo bania keren syubun ki kai bani ni skam bagi jingduna bilang borok hilang dari jumlah sistem ke jumlah ini ke trilang jumlah ini boleh lang pendap ni ke jingduna ke bani dulu dari ke dalam hanya jumlah itu ini bagi agriculture pak oh kembali keren syakmat ni pokok orang boleh jumlah dan syubun ki kamrep itu ni kalau kamrep yang kalau kisah ipai berpuntat dia ketika jingkudo menagasi nakalian agriculture, horticulture, berkunjuru nakalian jong director jong ke food processing. Ini sekarang ke kamrep inang lapan penting ke kamrep, adu karep karyang, adu ke marketing, adu berpeni ya ke ini besok ipai dijungi tadi processing unit berkuntat terkait. Ini sekarang nong jingkudo nakam ke dalam itu jong. Nakalian jong amudan syukun dari jingkudo dari kupang ini, minister jongi. So kemudian boleh sebut kini skam yang maju di kerjanya lalu jadi ini skam bahagian dong di bawah ini away kepada being aspirational district bagi ini skam bagi lampan lalu kita dong. Henry ngas homo bangai kublai minister Badung Brom kong Abrin Dr. Abrin Lingdo golong minister bepai ya koi kia agriculture berkiwi-kiwi nganom ikren syu igi detail jong ki skim ke bangilai ikren ki cinge Henry ka appeal jonga lengba ki news channel jong pi kolong ngakwa maki paiba jongi kin pendap ya ka kamram bansion adhar connect yo adhar bat ka bank account nomor ba lalang ikren ya ke MHIS ru mentah lada pimdon ka linkage bat adhar nomor bat ka MHIS ngimyo ya katuka health insurance scheme lalang ikren ya ka agriculture scheme ka bawan ka central government ru lara ka adhar seeding kam pada pokok bank antaro minom yo scheme dengan apil sikit baik ba pendap ya ki kendon ki bangide banle mangigum ki nong sung hantangin sayo e ke jingmentoy na ki department of health kulish mo orang-orang juga tenaga bekerja pada tenaga yang berjalan ki peran ini orang menggunakan isi demi bagi officer roh ilayo apanya terjemah menagasi umno manang penha susu yang tenaga bekerja atau industri ni sokya halor kading don di cases kading klat yang sulung maka kading klat yang julong kebi di ilayo apanya kran ha halor kading kamat bakumno manang tambah klan susu aki PHC, CHC, civil hospital na gumutapan pembun ya kini ki institutional delivery menjadi kakun syaki jaka sumar hospital Biang batru ayo ban ya thir jumon kumno ban kentiu gerdan ya ki sub center syaki PHC bat PHC syaki CHC bat kumta kerja bat kumjuru layo ban ya thir ya than kalau kumno ban kampan ha ya kanun ko civil hospital ka badan yang headquarter ka ba syakri dan tempat atau banyak datang pada kumno ban kampan budi specialist ki bagi dalam kam ko kaneka hospital kumno ban kam Biang ya ki doctors ya ki duties ki jungki ki nurse bat kumta kerja balayo banyak keren na kumta kumno ban biang ki dawai ki medicine syaki juga sumar bekerja ban betikna bagi sub center PHC CHC ada ni sistem berotmai no inden di dawai long online aku bagi scam lagi ni sini ke banwan bagi jinduna di dawai ko ni ka sumaru na ban biang ada komna bati bat hagaju opor layo ban pentikna bagi PHC CHC apar ko ni scam berboy bagi haban pentikna ba ka cingsakri ka bagi kenai kalau memberi kenal dengan benda jom pada ini semua burung di Menteri Berburung juga di Dr. Abrin bila belum por sisi bagi lasnap dan semua yang disebut jenam bagi ini skam kan balak bah hakim Islam ke banwan
bagi syakri lomba dengan tenang untuk kerja terlong lomba bid kebabian nam dari pemba senong dengan kerja aku beda buat karyam ni semua komen sibun ba izin persang ni bang ajimut apa kamu nak penek persa ai kisembai seed semua kini ki indigenous seed ki bang ki marret ki bang gidon kumgon usah kum kau kuba bang gidon ki bubun ki marret ki dunia lese ni nak perkam su dan di departemen kalau perkam ni pat ki jai sembai ki pernah duit pat ki jelal kiri kendring nai keren ru kumno pendan nasiban nah kan dikenal bagi sembai kini ki ba ki indigenous seed ki bang gidon bangin lah ban penek persa ki bat lai keren kumno penang lah penang pen dikenal apa ni bat ki mission di hotel lagi di rice mission lagi di pineapple mission lagi di bat jackfruit mission atau yang berhubungan jenayah keren dengan impor ban penbah kerpang naga mentah gini Islam di Banwan bagi jin penmang pisah lembaga jackfruit mission belum kerpang yang berhubungan pada keju kopor ke observation naga yang dimulai dari review meeting na personal cai menteri agak Indra ia kena kopor saya ke serkar jelah agak kandang gini penmang pisah ke Khambun ban yang begini dalam dan ini budget allocation naga mentah ke Agriculture Department